Hadian balami kubur baka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kadang batsa ia kepisah kabadai banlet syak Autonomous District Council kabadai ru kepisah kabalayo na ka Finance Commission ka Bakhatsan hakan ikata yau ka liang sensar jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kalalet ban yakendu ia ka Sarkar jala ban yo jing pensyai halor kani. Haka kalai trek mentau benai kelalengkot Arhajar Arpuwei, Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ubak Titos Starwell Khan, rengkat bagi Executive Member. Kelali kendo iu Menteri Rang Ba Kejela Conrad Kongkal Sangma, haka bagi lapan jing pensyai lor kejing penslam ke Sarkar ban pelat no ekpisah kebalayo na ka Mang Tengka jang Finance Commission ke Bakhatsan. Haba pensyai lor kaniu Conrad Kongkal Sangma ulong ba omdai bagi Sarkar jela kabat kenang ne penslam ban pelat yakni kepisah kabaka Khasi Hills Autonomous District Council kediban yok bah kumba arpo klur tengka. Nrei kedai namar bagi dan ki kendon jang Finance Commission ke Bakhatsan kiba ke Sarkar jela kahap ban panjing pensyai syawa ban pelat yakni kepisah kabadiru kepisah kabala Mang Kerpang tang na kebentai ki projek umdi. Bahkan jingsya nak liang Sarkar kamdai ke baka kwa ban bat ikatu kepisah kadai hi ka hok jong ka district council tenrei ka don tang kandiat ka technical problem tu namar ka ni kepisah kumbala mention ha ka recommendation jong ka 15 finance commission ru kalong ba dei ban pentrai kam na ka banta ka water and sanitation program kamut ke drinking water program te ya kan ni kepisah la means lengba ka tu ka bangi ong ka Ministry jong ka Jal Shakti, Ministry of Jal Shakti. Te kani ka pisah kawan lang bat kani ka Jal Jiba Mission. Te na takadaw kadon kandiat technical problem hang tu bat mentau dang sik ya ka clarification na ka ministry ba kin ai ka clarification halo ka bedai bat kata ka pisah ka bedai bat kani ka mission. La kin la ne em ban pelaj syaka district council lani syaki local rural bodies kumbala recommend ka 15 ka finance commission namar haka tu ka haka ni ka recommendation haka ni ka recommendation jo ka 15 finance commission ru kadon ka we ka close mo ka ba hang ni ka ong any other condition which Ministry of Jal Shakti may deem fit in connection with the stated objective of the tight grant. Te halo ita kan kadon ka jing kandiat te ya ini bentan nak liang ka jungi ngila pressure be UCM ngi om bagani ka pisah ka bela mang nak ka benta ka district council dei ban ai lat be ya ka district council ban pentrekam te ha ka tayo ka banwan kan sadon ka joint meeting ha pedeng jungi ka district council bat mission director jong ka ni ka JJM mission bat kumju ru bat ka finance department kenang ba ngini sort out yang ini ke program. Tahun nakaliang usim mistahula ai ka assurance ba longkat balongi ngin find ki ways and means barokai bagani pisai kombala mang district council nyo hiban padan kam daka.